What's up, people? Next stop, mapit na. Pag-asawa na, pasagdanan. Bakit ka pa? Wow! Good day, people! Welcome to Bitokbitok University with Maria Filingera. Good morning! It's actually our supposed to be fourth day. Yeah. Fourth day of our kanang 7 day challenge. Dili 7 day 1 week. Parehara man gud na. So yesterday ang naitabo kay wala man si Coach Mig, so medyo wala mi naka-exercise gapon. Tama ba? Medyo wala. Wala gid. So medyo in fairness nag-diet mi gapon. So now hopefully na mag-exercise mi niya and bago lang mi naguman sa among gugmangya. Then swimming to say 4 days at walay rice. Yeah. Carry bills sa house so far. Git kayo. Okay lang. Okay lang siya. No, kaya raman. Yeah, grabe. Lami man sad ang substitute yun niya. Kung magsalad lang din. Pero so far, kaya naman. Basta more meat. Yeah. So, muna yung ganang kay nasa meat, pero salad yapon siya. Kamatis, bombay, tapos... Bombay? Bombay. And the Lettuce. So far, okay rin. Tapos, carry bills na naman. Grabe pa mong pamaol karon kay bulog ang no, body fairness no. And one more thing, grabe pod ka helpful ang mga supplements. Yes. Para mapa-recondition sa imong lawas. Kay usama ko sa problema kung mag-diet ka, kay malus imong energy, siyempre imong food, imong vitamins, imong brain mo nang uban magkurog-kurog ana. So in fairness sa katong mong supplement nga turmeric Juices. so medyo and tablets. Yeah. Dormitab. So far sa day 4, medyo okay pa naman. Murag okay ra, di ba? Oo. Wala man ta nagkurog-kurog, wala ta nag-ingon na kanang kay namang ibang gud ng mga style na pag-diet kay mga first 3 days siya malipong magkurog-kurog. Yesterday lang grabe kay ko ka sleepy. Di ba siya ako nag-diet sleepy magiko permente. Okay. What's new? So this time unyang hapon kuan kanang Grind, exercise. yes. So for the meantime, mamahaw ako. Human naman siya na mahaw, ako na po yung mamahaw. Lami ba na? Okay, perfect. Tadaan! Wala pa ko ni Saba nila Bernie pero yun ako sila today. Atong goal is kanang kahigid-higid sila sa salon. Done with our day 3 sa gym, day 4 sa challenge. Halfway. Pinapatay mo. Alright, thank you coach, thank you. Oh yeah.
last day na to karon, so gusto ta na ko i-go over ang mga points lang sa exercise. More good ni siya nga points para sa ato nga kanang beginners lang. Di kita kabalo asa ta mo start when it comes to exercise. Kabalo ta nga kinahanglan ta mag-diet, kinahanglan ta mag-exercise, pero kung makaano na ganita sa gym, murag less good kita kung sa kinahanglan mo ato. So, muna siya, ang first thing na every day that we've been exercising, kaya atong gabuhaton is mag-warm up yun na to give our bodies time to adapt and be prepared for the exercise. So, usually warm-up involved mag-stress kita sa itong muscles. Kasi syempre, mumang ang parts that we'll be using during the exercise. We have to make sure nga ma-condition na itong muscles nga di siya makalitan. And then the second part sa warm-up is light exercise din. Usually something to do with cardio. Pwede siya jogging, pwede siya bike ride, pwede siya katong-atong rows. Something lang na dili pod kayo inanakahago, pero at least para ma-jump start na itong exercise. And then, ang pinakaganahan yun ako nga part sa gym is ang machines. Because again, like I mentioned, ang machines, dako ikisag tabang para to make the exercise, so you can execute the proper form, pero dili siya inanakabukat. Mas gaan siya so that your muscles have time to develop. Discourage siya mo gano'n, sa push-up pa lang. What we also want to do is look at our diet, put nga portion. Dili na to i-deprive atong body of the energy that it needs, pero we use different sources of energy. Dili lang na rice, dili po ta mag-excess sa sugar, kaya ang sugar is actually hindering us from letting our body heal itself. And then the last part, which I think is the most important part, which I hope na na-achieve na to this week, is na-change na to atong mind. Diba? So, ang quote is na, ang quote nga gabalik-baliko na ako is, your mind is capable of conquering anything. Your body is able to conquer anything. It's your mind that you have to convince. Pero binarigin na siya. So, apel po na mag-research to learn more about your body, to know kung nani niya siya ang itsura sa atong lawas, nga nagapurot na, different things happen. Anyways, this has been our 1-week challenge, and Bernie, I hope patayin gid ninyo Yes.